So on ceist inistum food féin is ceist an oscailte I. Okay, it's a very open question. Agus tugann sé deis ítach mór dit. It gives you a great chance to speak about cad go da noch latse lauert meowler. So dá mar rudiger fédling a rind seach cúpla Guinea, if we can split it into a couple of aspects. Calgar féidir leat sa lauert meowler, so tú féin. So do ish. So time shacht mlína déag díis, 8 mlína déag díis, 9 mlína déag díis. Is dói gur féidir leat sa lauert meowler do chlán. Okay, so beidir tá trúr, tá chathair, tá chuigar ima chlán, réitíam gama lima chorde, lima draharachas, mo fuaracha, mo chraharacha, chrefuaracha. Okay. Tá míad anna bhuair lena chéile. Tá míad anna bhuair lena chéile is bailach deas é sinna chun ará go réitíonn tú go mála duine. Okay, so we get on very lena chéile. We get on very well together. Okay, tá míad anna bhuair lena chéile. An sin Comala sin is féidir leat sa beidir na tréithe tá gutsa a churanúil. So the traits of you as a person, so beidir gur ibrahor dígrasach. Okay, so ibrahor dígrasach. Agus conas gur féidir leat sa sin a rá gan a bheith sais ró bhuinínach, okay, as opposed to coming across very, very confidently, you could say der tur go willem anna dígrasach nu beidir anna chraunver. Okay, so Gá adíocht an sin, very funny or very diligent or very anna chlichte. So tá sé sin go deas agus éasca le húsáid. So a ríist agus an ceist sin curtha orsa lean ag labhart. Make sure you continue speaking go dígad stoppen an scrúdachóir who. So you should have it planned out. If you get that question, go das nóchtú amach ag labhart beidir meowler féin. An sin galantic to a raig ag labhart meowler do chlán. Okay, so continue on to your family. An sin galantic to a raig beidir agus go luigh tú na tréithe atá gutsa mar farsan. Then a link sentence between tréithe agus skull no is duine anna dígrasach mé agus cowríonn sé sin go mórlam. Cowríonn sé sin go mórlam agus mé ar skull. So always look out for these skull. Always look out for these linked sentences gur féidir leat sa úsáid to move from one topic, tréithe, go dí skull. Okay, really take that into account that you always should be looking for the links so that you can change topic as opposed to waiting for the scrúdachóir to ask you another question. Okay, it's that allows you to control the flow of the conversation.